Abarundi turi mu migwi ibiri gusa. Hariho umugwi wa mbere urimwo abantu bapfukamye mu nda igihugu cacu, bajya batwiba, bajya batwica, bajya batwangaza. Imboni TV. Yes, ndagusuhuje nkwifurije n'ibihe byiza ahantu hose uhereye hirya no hino hatandukanye. Tugarutse mu makuru atandukanye, ariko ngewe nitwa Ajabu Marashindi kumwe na Zeruba. Zeruba wongeye kwirirwa? Meze neza, ndabona umunsi nkuherekeza neza, umunsi wo kuwa gatatu, umunsi ubugoye. Yego. Bra mu minsi tugira. Umunsi wo kuwa gatatu bugoye. Ubu burimo akazi kenshi. Akazi siko keza. Ubu burimo akazi kenshi. Kwanga abasigaye umunsi wo kuwa kane tugahita twinjira muri weekend. Wa gatanu. Ibyiza na gatatu rero bugoye. Ariko noho reka tunyarutse ni byiza. Nabonye ibintu bikomeje kuvugwa hirya no hino. Mu by'ukuri ikibuga cy'indege mu Burundi ntabwo leta ikiri kukigenzura. Byagenze bite? Ku kibuga cy'indege kitari kukigenzura cyaba cyafashwe habaye iki? Ikindi turaza kureba hari abakomando cyangwa se abarinda umupaka ku gihugu cy'u Burundi bashimuswe nande barahagana he habaye iki? Mu by'ukuri Zeruba uza kudufasha biraza guhuzwa n'ibintu byinshi twinjiremo turebe n'iki kiri kuba mu Burundi kugeza kano kanya. Ese ubutegetsi ntiburi mu kaga? Dufashe turaza kureba hari n'umukoroneri wo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi witwa Minani. Abarundi mu byumve neza, yakomerekejwe n'amasasu menshi cyane mu rugamba rwa Poezero. Turaza kugaruka ku byamubayeho uko situation ihagaze ubu. Dore kuri kino kibuga cy'indege Zeruba. Tujya kuri Melchior Ndadaye. Bon. Ntabwo ibintu byoroshye. Ni ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Yabaye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyarazwe. Kuva ku wa mbere iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye ntabwo kiri gukora neza. By'umwihariko uribuka amakuru aherutse kuvugwa yuko indege ya Rwanda yagiyeyo igakata itaguye. Yari kugwa ese? Ayo makuru urayazi? Yego ndayazi. Nzanye rero n'andi makuru y'indege yo muri Tanzania ya kompanyi aerienne ya Tanzania. Indege yaje byanga kugwa kuri icyo kibuga birananirana kubera ko ngo GPS cyangwa se Global Positioning System wazageze pane. Ubugenzuzi bw'ikibuga cy'indege ntabwo uri maboko ya leta n'ibiri gukora neza. Igihari rero nk'uko bivuga. Yego. Kugeza ubu Burundi ntabwo bufite ubushobozi mu kugenzura iki kibuga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport. Ntabwo bagifiteho ubugenzuzi. Bari kubeshya abantu ngo ni pane ngo za GPS yazo, ariko ntabwo ariko bimeze. Yego. Wakwibaza utariko ni gute izi GPS zigira pane kuva ku wa mbere tukagera ku wa gatatu na n'ubu ngubu indege idashobora kuba? Si ikintu cyabaye umunsi umwe, ni ikibazo kimaze iminsi. Benshi mu bahanga mu by'indege bavuga ko niyo yaba pane yaba yakosotse vuba, cyangwa se akaba ari bya bindi urumva hari aho ubukonje buba bwinshi mu gihugu runaka. Indege ikaba yananirwa kugwa cyangwa se ikaba yanagwa ku ngufu ariko ikagwa. Yego. Abandi bo rero ngo ni pane za GPS. Nta nubwo indege igwa. Uburundi nubwo ari igihugu gikennye, bakennye gute ku buryo izi GPS cyangwa se babuza abahanga bingana iki ku buryo izi GPS zinanirwa gukora iminsi 3 igashira. Yego. Ni ikibazo. Amakuru ava rero muri biriya bice ayo tukura mu Burundi ndetse no muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko kugwagarara ko gukora kwa GPS zo ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye zaba zifitanye isano ikomeye n'ibimaze iminsi, aho ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 bumaze iminsi byihanangiriza leta ya Gitega y'u Burundi kuri drone zagiye zikoreshwa hagabwa ibitero hariya muri territoire ya Fizi by'umwihariko Minembwe. Bivuze ngo kino kibuga cyakoreshwaga nk'inzira nyabagendwa. Yari inzira havaho drone yizi drone zijya kubarasaho.
izi drone ni za zindi n'ubundi zavaga Kisangani. Urumva ntabwo zari kujya ziza gutya tudoswite ngo zigabe ibitero muri Fizi cyangwa se ngo zijye kugaba ibitero hano za Kamanyora cyangwa zigabe ibitero za nuza za hejuru muri izi ho plateau n'ubundi ubwo ni Minembwe reka mvuge gutya ngo zize tudoswite mu gihugu kimwe bigende bite zaturukaga Bujumbura. Areka rero Alliance Fleuve Congo 23 ibibone yihanangiriza abarundi. Yego. Ete mu by'ukuri ntabwo dufite gahunda yo kubatera. Jero ngo tubagabaye ibitero mu gihugu cyanyu. Ariko murye muri menge. Ariko ntabwo twishimiye imikorere yabo. Oya kada. Izi ndege zitagira abapiloti zi drone za CH4 zivaho ngaho zikagaba ibitero hanga. Ntabwo tubyishimiye. Yego. Amakuru avayo aravuga ko Alliance Fleuve Congo 23 binyuze mu batekinisiye babo bashyizemo akantu kakagobyo bivuze ngo ikibuga cy'indege kiri kugenzurwa na AFC M23 igifiteho ubushobozi. None se niba leta ari kugenzura igifiteho ubushobozi kugeza ubu si n'ubwa mbere byigeze kuba nanone yibizo ngo yonge yisubiza utwaye icyo gihe byabaye ni mu gihe Burundi nuvuga ngo igihugu cya Tanzania yego na Afrika y'Epfo byavugaga ko n'ababirigi yego byavugaga ko bari ku nuvuga indege ziri kubazana zikabatariya mu Burundi Bujumbura yego nabo bakajya gutanga imyitozo ikarishye ku ngabo z'abarundi na FARDC bari barahungiyeho muri cya gihe muri cya gihe n'ubundi bavaga hano hepfo Bukavu yego bajya kubaha imyitozo yari ikarishye bategura kuza kubohora hariya muri Bukavu. Yego icyo gihe nabwo hashyizwemo akantu k'agakoronyo katumye iki kibuga cyongera kubura imikorere. GPS zinanirwa gukora. Birumvikana nta bugenzuzi bagifiteho. Ibi ngibi abantu babimenye. GPS niziri gukora. Global Positioning System z'ikibuga cya Melchior Ndadaye ntiburi kugenzurwa na leta y'u Burundi. Nuko nguko bimeze. Byumviswa byagenze. Ayo makuru muyamaze icyo mushaka. Mwari muri kumva ngo ikibuga ntigikora. Abarundi nimuze kudutera amabuye. Mwari muri kumva ngo ikibuga cy'indege ni gute kitari gukora. Aya makuru ntabwo Alliance Fleuve Congo 23 yatangaza ngo ni twebwe turi kukigenzura. Oya ariko avayo nese niyo yarabaye kukita kuri kabikora. Reka twinjire mu yandi makuru yerekeranye n'imipaka 12 y'igihugu cy'u Burundi. Yego ya mipaka harimo n'abakomando bashimuswe uze kutugererayo. Oya ntabwo ahubwo n'abarinda imipaka bashimuswe n'abakomando. Abarinzi ba ya mipaka bashimuswe. Iyi story rero ukuntu imeze abarundi ntibashobora kuyumva. Ndaza kuyihuza n'ibindi bintu bitandukanye mwumve ukuri kuri iki kintu. Yego abayiki hari imipaka 12 igihugu cy'u Burundi gihanaho imbibi na Republika na Demokarasi ya Kongo. Erega bari imipaka minini n'imipaka mitoya. Kumva igihugu ni kinini nyine. Good. Hari abakomando baherutse gusura iyi mipaka. Icyabayeho nuko kuri iyi mipaka hari abakozi 24 bashimuswe n'aba bakomando batazwi. Bakomando ntese baziko nabandi. Mu ntwari z'u Rwanda habamo Soldat Nkoni umusirikare utazwi. Ntabwo tuzashimusa hano barenze umupaka. Abakomando batazwi baraza bashimuta barinzi y'imipaka. Bikorwa. Wumve n'imipaka ingahe? 12. Bashimuse bangahe? 24. Byakozwe isaha imwe. Umunota umwe isegonda rimwe nuko ngo bagabanye imipaka. Iyo no operation ubundi yatanga. Operation iba yarateguwe cyane nka zimwe biteguye zatandukanye n'izindi ziba zikomeye. Batangiriye isaha imwe umunota umwe isegonda rimwe basoreza igihe kimwe. Birateguye bakomando bakaze cyane.
barabatwara ntabwo nzi ngo babatwaye he sinzi ngo banyuze izihe nzira sinzi ngo ababashimuse ni abahehe ariko amakuru ava muri Sud Kivu hariya yego by'umwihariko kuri iyo mipaka ya za Kavimvira na eno hirya za Gatumba mipaka ya Gatumba avuga ko ngo bishobora kuba byarakozwe n'uruhande rumwe rutishimiye ibyo Burundi bukora by'umwihariko bohereza ingabo hariya muri Sud Kivu mu mijyi nka za Karemi Baraka na za Uvira bashaka kwereka igihugu cy'u Burundi ko naho bagiye isi iyo mipaka naho bagiye ko iyo mipaka bashatse baza no kuyigenzura ko kandi batishimiye kuba Burundi bukomeza kumena ingabo nyinshi muri Sud Kivu baturanyi hari iyo mipaka subira iragenzurwa nande cyangwa Burundi bwamenye abandi cyangwa bati n'ubundi nitugenzurwa n'Uburundi nisi nongera bohereje abandi niho batwara se maherezo zabo ya bohereje abandi baragenda bajya gusimbura abo ngabo ariko na n'ubu abashimuswe ntawe uzi irengero ryabo batangaze se neva bica abarundi uza muri plene ya Ruzizi Kamanyora babarimbagurirayo hirya iyo ngiyo muri Nord Kivu aho babatsinze ntabwo neva yavugaga ngo u Rwanda rufite trike nyinshi ngo bajya kudodesha ibikoyi ngo madowadowa z'u Burundi ngo bakazambika imirambo imirambo y'ingabo z'u Rwanda ngo bakazambika y'u Burundi ngo kugira ngo byitwe ko bigaragare nyine mu yindi sura ntabwo igihugu cy'u Burundi gishobora kukwemera ko aba bantu bashimuswe ariko amakuru arahari amakuru ntibabyemera ariko abaragaragaye rwose amakuru arahari nuko rero iyo nkuru imeze nimuze kumbaza ngo ese ngo kutubwiye ngo hari abatishimiye ngo mumbaze mubashage ubwo ngubwo singiye kujya ngo mpamye abantu icyaha ariko aba barundi barinda imipaka bashimuswe niba ari Red Tabara ntawe ubazi niba ari abakomando ba Red Tabara simbizi none siziruba ibyo bintu bibiri tubihuje ibyo bintu byose birakomeye cya kibuga cy'indege leta ari kugenzura ni ikintu kiba gikomeye ku butegetsi ya mipaka abarinzi bayo bashimutwe ibyo byose birakomeye niba leta ntabwo bigaragara tutaraza kurura musirikare se aha ntacyo igakomeza ariko uze no kugaragaza niba oya nyine turabijya ariko uyu majoro nawe tubuze kumuzanaho ariko biroroshye gushimuta ubundi ni igikorwa gisanzwe umupaka ku mipaka nyine kuko bivuze ngo bahita bakwinjirira iyo umuntu ageze ku mupaka utajya yakugezemo nawe ikibuga cy'indege aba barinzi b'imipaka rega yakuraho ntuza GPS yayo nacyo yagifata none aba barinzi b'imipaka ni abasivili ntabwo ari abasivili bafashe umusirikare n'ababashimuse si abasivili bivuze ngo n'igihugu ntacyo ndenzaho none se Uburundi k'ingabo zabwo zihora zigwa mu ntuza muri iriya shyamba rya Kibira mu ishyamba rya Kibira wari wumva bavuga ngo nibyo ngo baguyeyo koko bigenda gute se kugira ngo bagweyo ni abarundi bene wabo bawica iyo rero ufite impande nyinshi zitakwishimiye zishobora kugukorera udutendo tugiye dutandukanye ku buryo uraza kugiramo ukwikanga n'ubundi leta yagitega ubu ngubu ntabwo ituje ibingibi babona neva bayinaga hejuru avuga ngo iki aya makuru yose amutahaho mbo twikomereze ku mujenerale tugiye muri Poezero hariya nubwo hakivugwa intambara ikomeye cyane kugeza ubu amakuru avayo FARDC aya masaha iravuga ko Poezero ari iri kwigenzura nabonye bifotoreje ku akapa nabonye bifotoreje ariko niba ngo ni centre de rehabilitation ngo ya Poezero ntabwo mbyibuka ariko Poezero urugamba ruracyariyo MRDP twirwaneho baracyarwana kuri Poezero nibakubwira ni nk'uko Kigali wenda tuvuga urugero mu rwa mukuru wa Kigali ufite za Kicukiro nayo ibifite uduce tugiye dutandukanye ifite Gatenga ibifite za peya nani za
arya ni sejemu gutyo ifite hirya mbese ahantu henshi ni henshi ntiwaharangiza kuri henshi Poeze rero ireri abantu bayivuga ntimukumve ngo ni hatoya Kongo buriya ni nini FARDC ishobora kukubwira ngo twafashe Poezero kandi atari Poezero centre yego mu by'ukuri twirwaneho batangaza ko centre ya Poezero aribo bayifite abandi nabo bakavuga ngo Poezero turayifite kandi bishoboka ko ari agace gatoya runaka barimo gusa harimo imirwano FARDC yacyarwana na MRDP twirwaneho barabeshya ko Poezero centre ya Poezero bayifite ariko siko bimeze nkurikije amakuru yatangajwe mu rukerera na twirwaneho bavuga ko centre aribo bayifite na Minembwe urumva aho hose barahafite nta kiraba yego ariko noneho mu rugamba ruherutse kuba hari umumajoro w'umurundi wo mu ngabo za FDNB Force de Défense Nationale de Burundi yitwa Minani yakomerekejwe n'amasasu yarashwe na twirwaneho Minani abasirikare bariruka baramuta yego Majoro Minani nyuma yo kuba ananiwe kwiruka kubera gukomeretswa na nuzana n'amabale n'amasasu yego Minani yagumye aho ngaho kwiruka biranga Minani aza gufatwa il était capturé par la MRDP twirwaneho baramufashe Minani ari mu biganza bitarebye Majoro Minani bavida gufata amatekwa baramufashe yego Force de Défense Nationale du Burundi batakaza umusirikare w'umumajoro kuri ubwo buryo ariko ntacyo bamutwaye bamushaka mu makuru mbere barayavuga ariko sarandi bakeneye buriya kandi makuru bakeneye guhabwa ubu Burundi wafata umusirikare w'Uburundi ukavuga ngo araguha andi makuru bishoboka ko cyetse harakurangiye amapozisiyo yabo barasaburamo na make yaba batazira uko umusirikare nkuriya ntabwo aba habuza amakuru afite ya leta uyu mu majoro ashaka kuba ari nabo mu bakomanda abafite amakuru menshi nuko ubwo rero baramufata kubera kunanirwa kwiruka yakomeretse bamurasha amaguru ntiyabasha kugenda wenda baracyamwitaho nyine ko umutwe abaza kubavanamo amakuru yafashwe rero nuko bimeze yafashwe andi makuru rero ari reka twerekeze muri Shabunda tunyaruka Shabunda ni muri Sud Kivu haramutse amakuru avuga imyigaragambyo y'abaturage ba Shabunda barigaragambya kubera iki hashize iminsi itari mike hano muri Shabunda harimo ubujura buri gukorwa na Wazalendo kugeza ubu amasoko arafunze amashuri abanyeshuri ntibari kujya ku ishuri nayo arafunze amashuri ibikorwa by'ubuvuzi Wazalendo zateje imidugararo hano muri Shabunda ni muri Sud Kivu yego muri Sud Kivu ku buryo byasabye ko abaturage bakora imyigaragambyo ubu bari kwigaragambya bikomeye bamagana Wazalendo babasaba kubavira muri centre ya Shabunda kuko ibyo bari kubakorera ntabwo babyishimiye abaturage ba Shabunda baratabaza M23 kuba yagerayo ikabarenganura ikabakiziza Wazalendo kuko zibarembeje ziri gutuma ntacyo bikorera circulation locale oya circulation locale oya ibi bikorwa byinshi biri paralize kubera Wazalendo zagiye guteza umutekano mu cyano muri Shabunda ko bikaze ubu bandi buri gukorerwa hari ya banditisme iri ku rwego rwo hejuru iri aho niveau ubwo rero nicyo bari gusaba ngo rwose M23 igereyo itabara abaturage basaba ubufasha umutwe nk'iyiguti kandi hari leta abaturage basaba ubufasha guti imitwe yitwaje inkoro kandi oya Shabunda hari ibice bimwe bigenzurwa na ntuzi na M23 akaba n'ikindi gice kigenzurwa bagomye gutabaza kinshi ari parike yitwa Kauzi Biega yo muri bira bice muri Sud Kivu bajya bagenda bakihishayo hano bazafata amakuru yuko muri izi territoire za Warungu na Mwenga nta no kwango M23 wende ifite utundi ducihugemo bakaza bakamenasa abaturage bakabateza umutekano muke bakabiba yego nuko ubwo rero M23 ntabwo
mu by'ukuri nubwo ifite utu duce ntabwo igisirikare cyabo kiragira abasirikare bahagije ku buryo bagenzura ibice byose. Niyo mpamvu rero usanga hari uduce tumwe na tumwe wazarendo bajya buhanga ariko n'ubundi bushobozi. Yego. Ngayo amakuru rero nje nayo nari mfite. Ntacyo arahagije. Naya ngaya. Zirahagije izo nkuru mwabantu mwe. Utanyuzwe nawe icyo bashaka. Aya tukutanyurwa n'amakuru na. Oya baranyuzwe. Abantu dusavinge rega. Ndabizi neza ko abadafite umwanya wo kujya gusoma abadashoboye kuba bakwicarana gutya ngo bayashake bayageze ku bantu batega amatwi bakumva. Niko bimeze. Cyo ngicyo rero tubagererayo. Wakwicara akagaya amakuru dutanga nawe sinzi wenda sibye kuza nko muri comment nk'abarundi bamwe batabyumva neza bakadutuka ariko none se baje batugura tube proof kugira ngo bamenye ko ibyo tuvuga bihari. Proof ziba zihari byavuye he kuki bivugwa nabo bamenye ngo hari ibibazo nimugasigiriza ibintu gusa ngo musigasige niba hari ibibazo tubivuge ni byiza byose tubivuge. Nuko rero ngayo nguko reka dushimira abakunzi ba Imboni TV. Nzero bakoze cyane. Abakoze cyane Maraki. Uwo twizere ko dukomeza kubana n'ubundi no mu yindi mezi. Namwe mwakoze kubana natwe muri aka kanya kuri YouTube channel yitwa Imboni TV. Nari Ajabu Marasha mwe na Zero Baberenzi Imana. Mwese Imana yabarinde bwanyacho nakagaruka Jabless. Imboni TV, Imboni ya rubanda.